kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat mo, Linda. Nasayat mo, tanasapa ka anagriing ita. Apay ka di manang pinang. Awan ka di ti aramidam ita. Naawan ibaunak manan. Wun, itulod mo lang dagiti papeles iti coffee shop ti gayem ko. Ijay sentro. Wun, adang aming trabaho ita. Diyak masangot ti mangitulod, kat kasapulan na dagi a papeles. Jak amo ti ayan ti coffee shop da manang. Iti asidig ti terminal. Jak amo day tamanang. Ipakitak tila dawan ti coffee shop. Tapno di ka marigata namang sapol. Si kalaangan ti mangitulod manang. Jak amo tay bagbagang. Amangan numapukawak pa. Kat no agdi-date kayo mat iti nobyo medyo sentro. Kasano kumaamapukaw ka? Unangam saan mat nga iti coffee shop ti gayem mo ti papapanan may manang. Ay naapo aya. Kunak man ko dati trabaho, mita, pinang anak ko. Ada kumaa. Ngam kapilitan anaglangan tatang. Intulod ko dagiti papeles iti ayan tigayem ko, takasapulan na kanu ita. Ay, nawaw. Kunak lakit din, no iso sinapanintulod ni ading mo, Alinda. Ay na, di mat nga rudmay, baon da dya a tao tatang. Anya? Di na kanu amo ti papanan na, amangan kanu numapukaw. Ay, muna yan ti kasta panagras-rason, ti kastaya tao. Talaga siguro nga awan ti pagbaliwan na tatang. Patsyo mata din mo. Kat no agdi-date da iti nobyo na iti sentro. Kinasadot na kit di daytan Tunggal adamay paaramid, nagado arason na. Agrubwata kong tatang, adaman ng trabaho ita. Ay, agananat ka anak ka. Wan tatang, ay wan gayam, ipaluto yung tuman ka ni Linda ti karni ti baboy iti ref. Anya luto kaya anak ka. Iadobo na tatang. Adumat kit ti patatas dita. Sige, ibagaktukan ko na itong makaraeng. Riingan yung aminan tatang. Anyat orasan ngam nakaturog pa'y laang. Ay, agungat na dyan, numadisturbo iti panaturog na anak ka. Sakto pa'y kiti ti pagpupudutan na. Ay na talaga day ta babae. Makaparurot ti kasta nga ugali na. Day tangaraw. No kasano ti kinasingpat, kan kinagagat mau, isumat ti kinatangsit, kan kinasadot ti aday. Mabalin ka day, si kapay latag luto Linda anak kao. Saan pa'y kami nanalpas ti araramidag? Anya ti mailuto ayan tatang. Adubo ka na kung animanang mau. Ada ti karnit baboy iti ref. Ay nawaw. Jak amo tagluto iti adobo tatang. Na, ay manutitawan mo nga maging gay ka. Di mo amo tagluto iti adobaw. Urayan nyo laang ni manang tatang. Ay sana mabalin Sigurado mabandog ni manang mo iti trabaho na. Di da kayo latan tagluto tatang. Da tumangarod amo no kasano. Kun amangan no saan gusto ni manang tilutok. Sayang pa iti karne. Ay imposible ka ba? Di mo ka di amaw. Wano sadot mo lang mananday ta. Nagimas matan ti adobo nga inluto Melinda ading ko. Kastoy ti timpla ti adobo ang kayat ko. Kasta gaya manang. Inton sumaruno, sikan tumanan ti paglutwag Ay, ada ka magayaman pinang anak ko. Kumusta nga itiraman tinlutok nga adobaw? Magustuhan ka di malaan. Ay nawaw, kunak man ni Linda tinagluto tatang. Ay, siya kanak ko. Siya kinagluto. Tasaan ka numat nga amaw ti kapsat mo. Anya? Gusto ka di tinaibagan ni tatang?
Ultimo adobo kat di mo amo alutuan? Madanagan naklaang ngamin manang. Amangan no sa bali ti expectarum. Sayang mat ti karne no bilang mantag kam maliak iti timpla. Ay, nawaw. Iti kasta nga edad mo, di mo amot agluto iti adobo? Di mo matamo aminan? Di mo amo? Wano talaga asadot mo daytan? Di nakmat bugbog kawan nakas na amanang. Nakababain ka dagiti karo ba? Uray pa'y mangagda ah! Pudno matibag baga! Na, sa dino ka naman ang tipapananday dya alinda, tatang? Ay, sinalutsod ko itay. Gamdi na matimbaga no sa dinaw. Dayta ti paglaingan day dya babae. Malapag pasensya ablatan ti kapsat mo, anak ko. Ay natatang, naibusan ti pasensyak para kenkwana. Kastala ka na ayunan. Tunggal adamay paaramid kenkwana, ibaga na adina mo. Ay, kastamot ni ading mo, sipod pa ide. Ay, dayta nga rod ti pakasurunak, tatang. Kasanulangan no makiasawa. Di nanto ammo ti aramidan na, kasta. Ay, barang nodan to ti pagnakman na, anak ko. Ay na, talaga apapudutan na ti ulok ti kasta nga ugali na, tatang. Ay nawa, anya tararamidam dito'y balay, Linda. Awan mo tinagtulagan ta nga umay ka dito'y balay. Dituyak pay man nga agi standby. At akadida ka sa napasamak? Marurudak launay kun manang ko. Ne, apay ni manang mo. Nagadumanin asa una iji balay. Kasang samput na laang. Anya? Iso adituyak pay laang balay yung agi standby. Taamangan no anya pay ti maisawang ko kankwana. No kasta ti mapasamak, siyak tumanin ti dakas iti istoryana. Anya nga ta, no dito'y balay yung laang ti pagnaidak, Jojo. Ay sika no kayat mo? Saan mat siguro akontraan ni nanang mo? Tat 25 na matan. At datan iti husto nga edad. Sa bagay, at dati puntom. Kasaritak to ni nanang. Unman, tapno mapan ko laangan alaan ti gamit ko iti balay. Jakmat laang kaya ti agnaud ijay. Tapasaray maong tanak nga oray awan mo ti makagapu. Mala, bayam, kasaritak to ni nanang. Man nakaawat matkit di jay. At damat gayam tinubyam dito'y balay, Jojo, anak kau. Agnaid ka nun dito'y balay, nanang. Anya, At dati di na nagkinawatan iti kabsat na nanang. Nagado ka no ti sao ni manang na. abangan mo't no simple laang nga apaday ta. Diyak amo no anya ti pudno napasamak nanang. Diyak ngamin nakasarita ni manang pinang. Ngam sapay la kuma tauman nugot kayo nga agnaid tinobyak dito eh. Di kay ko maagdardaraso daw sa nakaw. Amangan mo't no tinubyam ti ayan ti parikaw. Adda kamin iti husto nga edad na anang. 25 mimot na. Wan, agpada kayo nga addan iti husto nga edad. Gam saludsudak man. Adda ka din ornong baw. Ay, dayta ti awan pa hinanang. Makitam dayta. Agpada kayo nga adda iti husto nga edad. Ngam awan mat ornong yo. Agurnong kayo pa'y mata. Tapno saan kaya marigatan. Ay, adda mati garden ko nanang. Adda ngam kanayon mata malugi ka. Sikamot gayam, marisitang. Imbayak, tadaman ti kayat ko asaludsudan pare tunyaw. May papan ka da iti anak ko. Wan, adda ngamin ijay palay. Kat kayat nakanumatang ti agnaud ijay. Ay nawaw, apay ngagnad ijay. Kasaan da pa'y ba't anagkalay sa iti anak mo, maray? Day tamat lang ti may sama kagapo, no apay nga imbayak. Anya tinagapaan daya iti kapsat na. Ay, pinagsasawan piman ni Manang na. Takasanaw. Di na mo't amo ti araramidan na. Tunggal dati may paaramid kan kwa na. Katibaga na di na mo. Agrama nagluto, di na mo. In short, sadut gayam. Kaslakastan Iswa ka na yaw na napudot ti ulo ni Manang na kankwa na. Ay, oray siyak matapi man. Nukas talaan ti kabalay, talaga ang maumata. Malabay no ipilit na ti agnaud ijay balay.
Surwak daw. Saan ang mabalin ti kasta nga ugali kanya? Anya ti ko namitayan, tatang? Agnaed ni Linda iti balay ti nobyo na? Iso kadumot ti kayat na. Ay nawaw, di na kayat ti agawid? Amo man pa iti kapsat mo. Di na kayat ti agawid, ta di na kayat ti mabagbagaan, tatang. Para makita Ala, palubusan talaga. Parang isaw ti pagnakbanda. Sa bagay, adadamutan iti husto nga edad. Ang jak mo no adamat lang urnong da. Uray adada iti husto nga edad no awan urnong da, awan natalged at trabaho da, ken kurang da iti diskarte, awan lat amok iti day tatatang. Mabaling ka di nga agluto ka iti sinigang, Linda, nakaw. Ay, kwa, antisitang. Anya, kinapudno na. Saan asyak taglutluto iti balay? Sa may sa, jak amo no anya ti timpla ti sinigang akayat yo. Ay, katansya to tapno maramanak man mo ti lutom. Ay, pasensya kayon, anti. Ngam no okay lang kada kayo, ni Jojo laangan at urayan tayo sa tagluto. Ay, nawaw. Napan ti anak ko iti garden na. Sa ita, iuray mo pa iti agluto kan kwa na. Ayan, tinobiyang si ka, Jojo. Nakaturog pa ilang, nanang. Ay, nawaw. Tangat aldawan. Napuyat iti rabi, nanang. Kasano? Ket nagbuybuya iti drama. Kastalaang nga raw ti amo ng aramidan. Ha? Ay, anyat kaya't masawa, nanang. Agnaad dito'y tapno agbyang adon niya. Ayawan pa'y ba't ti kuna nang agluto. Ay, nawaw. Ay, awan pa iti pagtrabahoan na, nanang. Kasano ko ba? Kadi mga minagsapol iti pagtrabahuan na. Anya tinamnamaan na. Trabaho, tumasidagkan ko na. Ay, nawaw. Nangagkuti pa nagsasauti inam itay, Jojo. Kastya mata talaga ni nanang. Makalawas ko lang dito'y balayo. Ngumkastakit din ti bagana. Di mo latta ni kaskaso. Agbaaw to latta ka diti ungat na. Kunamlan asino mat ngagsasao. Ay, nawaw. Agtugtugaw kay latan dita. Ni nanang mat. Diyay nanganan nyo, ijay lababaw. Asinaw, ti urayan nyo nga agin daw. Siyak pa'y lang. Sika, Jojo, maak-akaran kang samutan iti kinasadot ti nobyam. Ay, nanang, sana sadot ni Linda. Awan lang di pagtrabahoan na. Kanunungan pa'y lang amin ti dakas nga aramid da ita babae. Iso akanayon da nga agapay ti kapsat na. Tanakasad sadot mat gayam. Dito'y balay to pa'y awan ti kuna na tumulong. Saan mo tanti? Anyasaan? Kano nagregat ka maibaon? Jak amo kun kunamat akan kanayon. Madlaw nga agul-ulbud kalaang tapno di ka aggunay dito'y balay. Imbagak mat amang itulod ka iti balon ko iti garden, Linda. Ay na, pasensya kan, Jojo. Ay, unay kan. Amom ka di nga inururay ko ti itulod mo abalon ko. Pasensya kan. Jakmat ngamin amo no sa dino tinangidulinan ni nanang mo kadagiti balunan. Kitno, dalang iti cabinet. Ay nawaw, at dala ang gayam iti cabinet. Ay pasensya kan diyan nakita. Makadlawa ko na. Ni, anyat kayat masawan. Sadot kang agpaiso. Nagadukat arason mo. Na, pinagnaadnak ka di dito'y balayo. Tapno adda ti babaw nam. Ay, nawaw. Siyak pa'y lang ti pangibagamit ti kastamait. No kastamad lang ang gayam. Pumanawak laangan iti da ito abalay. Ay, kit pumanaw ka? Ano pumanaw ka? Di ka madanagan. Tasaan ka, alapdan. Ni ating mamatay sumugad, pinanganak ka. Ay, wangag paiso. Nalabit anauma mo't tuntiin na tinobyo na, tatang. Tatang, manang. Oh, anya ti umay mo ibaga. Agsubli akong dito'y balay, manang. Ay, nawaw. Kunak man numayat ti biyag mo iti ayan tinobyom. Ewan nga raw. Jakon kaya't ijay. Wano,
Pinagsasawan na kanina na sitang. Ay, tangsit da di abakot. Isukit di pa iti maisama kagapo. No apay nga agap-apa kami iti anak na. Uray di mo ibaga, amoklatan at kinasadot mo ti makagapo. Si kamamot piman ti maadan iti kabalay adina ammo amin nga ipaaramid ken kuana no di da mauma. Talaga kit di atang sit Naimbaglaangan ta saan kami pa'y anagkalay sa iti anak na. Hay, jak kaya ti katugangan akasken ko na. Ay nawaw, Ay, panagkunam ka di kat kayat namot ti manugang asadot no bilang man. Agagat ka nga mina. Saan ati kinasadot mo ti pakpakat mo? Da kamin tupay aka pamilyam, mauma kami no ibaga adi mo ammo amin. Sabalin tupay a tao nga ta. Ay, nawaw! No kabaalam, aramidam. Ngam no di mo amo, agpasuro ka. Iti kasta kat maadal mo. Di ka agbalin asadot. Tapno saan nga agreklamo, dagiti kabalay mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Oh, agkape ka pa, Marshal lakay. Agyaman bakit? Kasla na unag ti pampanunuta ma. Adun samot man ang agpabagyo ita, bakit? Kaino ado ti kalugaran tayo nga agsapsapul iti pagluganan da. Anya nga ta, no imanehok man ang tivan. Mabalin mo, lakay. Sigurado ang mapuno ti Van. Saan ka amalugay? No kasta nga raod, agpost kay ti Facebook bakit? Ipakaamom ka dagiti kalugaran tayo nga agbiyahe at manan. Wala kay, kaano ti planom? Mangrugi akin tun Sabado. Aginana akin tun bigat. Okay, sige, tapno at damot lang ti oras ko nga agbirok iti pasaheros mo. Lukasta, agbiyahe man ni Marshall, ikyang anak ka. Una nang, ado ngamin ti kalugaran tayo nga agbirbirok iti pagluganan da. Manmano ngamin ang tagbibiyahe dito lugar tayo. Ay, di mayat tano makaurnong manan. Una nang, isupay ang maigatang iti materyales para iti balay nga ipatpatakdermi. Ay, uwan na. Iti kasta ka malpasan ti balayaw. Tapno saan kay amarigatan? Pudno launay nanang. Oh, amangan kit dino at dapat iti amu yung agbirbirok iti pagluganan na nanang. Ay, ni Mari ti ring di talaod. Agdamdamag kanyak idi napalabas nga aldaw. Awan nga tapay tinabirukan na nanang. Kurang pa iti may sa pasahero. Mapan ka iti ayanda, tada kayo ti agsarita. Jak ba kontak tawang mga silpon na dayjay? Un man nanang. Mapanak inton madamdama. Makikapiak pa'y man. Ay adama na bati asuman dita anak ko. Isom ti ikapem. Kumusta nga iti listaan bakit? Nanayunan ka de. Kumpleto ka din ti pasahero. Wala kay. Ninanatiriang ijay laod tinang kumpleto. No kasta nga rod, matuloy ti biyahe kinton bigat. Adto ti listaan lakay. Adda dito ti address kan contact number da. Iso na laang, tawan ti contact number ni Nana Tiriang. Awan ngamin ti cellphone da Jeker. Isulangan ti umuna nga ilogan ko Amok matkit ti balay da. Nasaysaya at pay lakay. Loadan ka matlaang, tapno adda pang kontak mo kadagiti pasaherom inton bigat. anya tinagsaritaan niya o kadagiti kasinsin mo kilda anak ka. Matuloy kayo kaday. Uwan tatang, matuloy ti bakasyon mi ija bagyo inton Lunes.
Ay, gamada ka din nakasarita yaw pagluganan niya. Awan tay nga ron tatang. Ngam planok ti makisarita ka ni Mari Ikyang. Ay iwan! Ibibiyahe nila kay Nativanda. Baring agbiyahin ton Lunes, tatang. May bayat kag paisaw, no aglugan kayo iti Vanda. Tapno door to door, nga umayda kayo sukunan diti balay. Un tatang, mapanak to iti ayanda inton madamdama. Agsarita kami iti personal, kan tapno may reserve matlaang ti pagtugawan mi. Mano kayo ay amapan? 7 kami, tatang. Inukas ta nga round. May bayat no ibagayo anasapsapa. Tapno saan kayaw, amaunaan. Si kamat gayam tag tuk-tuk-tuk Marihilda. Anya ti umay mo ibaga? Salud-sudat ko mano agbiyahe nila kay mo inton Lunes, Mare. Un mare, every other day ti biyahe na. Apay ka de. Agpa-reserve kami ko, Mare. Ay nawaw, agbakasyon kayo samot ije bagyo mare. Wen, Mare, ipaadas mo't Asino nga iti kadwa mare? Dagiti kakasinsin ko. Nilakay mo nga sana sumurot. Di namat kayat, Mare. Naimbag ka pa'y mare. Makapagbakasyon kay ije bagyo. Ay no siyak, jakon masango, taado mat ti pakakumikuma. Ado ka no kat ti tourist spot iti Bagyo. Kan binggit, Mare. Isumat lang ti makitkitak iti Facebook mare. Mayat dayta, makapasyar kay umat iti sabali a lugar. Nalamin ijay kag. Isumat ti may sa akayat ko iti dayja lugar, Mare. Mayat ti klema da. Napudot ka numat numaminsan. Ngam at least, saan agrabe kung nadagiti kalugaran tayo ang nagpasyaran ijay. Saan akas dito'y lugar tayo nga uray bigbigat kat nagbara ti panawin. Naku nampay mare. Mano kayo nga minan nga aglugan? 7 kami, Mare. I-reserve mo ti pagtugawan mi, Lunes nga biyahe kami. O sige, ilistak adagosan iti notebook ko, tapno jak malipatan. O sure da ito'y mare no cancellation. Ay, uwan, Mare. 100% sure. Anya ti inyawid mo anak kasupot lakay? Strawberry ba kahit? Pasarabok para kan ka. Ay nawaw, gimatang ka pa'y lang. Nanginan sa mo ti strawberry ita. Saan mo't ba kahit? Adda ngamin kahit na tiyambak amang isur-sur-sur. Iso agim matang ako na. Agyaman naklaw na'y alakay. Ikaktuman ni nanang. Sigurado ang maragsakan dayjay. Itulod mo adagaw si Dayan na. Tamangan no ma-overripe. Sayang may. Wen, ilupas ko laang tararamidat lakay. Ay, uwan gayam. Adda ka diti nakasaritam a pasahero inton Lunes? Kurang pa'y ititanlo lakay. Nay, nagpartak ka ba kahit? Una, time pa reserve ni Marihilda ti 7 a pagtugawan. Ha? Sa dino ti papananda? Agbakasyon da ka no ije bagyo. Nasaya at mat nga rod ano kasta. Tapno adda ti ilugan ko no Lunes. Sige, panawan ka pa'y lakay. Ta ituloy ko ti trabaho. Agi na nakamatan, tapno adda pigsam nga agbiyahe manan. Sigurado anabannog ka, tamano nga oras magtibiyahe. Oh, strawberry para kada kayo, nanang. Ay, nawaw. Naggapuan ti strawberry, anak ka. Ginatang ni Marshall idi nagbiyahe, nanang. Ramanan nyo naimas matpiman. Agyaman naklaho na yan, anak ka. Makaraman mananda tao iti strawberry ako nada. Ay, wagayam. Kumusta mo iti biyahe nila kay Mau? Nasaya at mat nanang. Pagyamanan iti apo, tas ikakarad ka da si mangput. Masapol nga every other day ti pa nagbiyahe na. Tapno saan unay ang mabannog anak ka. Una nang, isumat na ang tinagsaritaan mi. Ado ti maak-aksidente ta. Masapol nga agina na. Tapno maliklikan dagiti pasamak. Kaasi dagiti pasahero no may ramraman da. Una nang, kastamat lang ang tikanayon ko nga ibaga iti asawak. Sakbay nga agbiyahe, siguradun na nga awan tirikrik naan na tapno maliklikan ti aksidente. Good morning, ikyang anak ka. Good morning, nanang. Nakaumay kayo mo dito'y banay. Kagap-gapok laang iti ayan nyo iti naminsan nga daw. Itid ko to'y abokado anak ka.
Nalipatak nga inted idinapan ka ijabalay. Wow, paborito day tananang. So nga ron anang yigak. Amok a paboritom ti abokadaw. Ay ni Marshall ngay. Agrubrubuhat nanang, agbiyahe man ngamin itan. Ay wan. Lunis gayam ita. Nalipatak matan. Gagangay ti bumakit ananang. Manang tugaw kayo pa itagsarsarita tayo. Isu ti may sagagarak anak kaw. Awam magamin maarami di jabalay. Anyat orasan, gamsan ka pa'y anak kasagana, Hilda. Nalipatam sa amin na Lunes ita. Saan matatang? Ay nawaw, apay nga raw na di ka pa'y nagsagana. Nagpa-reserve ka iti pagtugawan niyaw, saan ka day? Untatang, saan kami gayam amatuloy ita? Aniya? Unay matan na gito'y at tao. Diyak lang arudin sungsung batan, awag na pa'y lang awag. Narigat man piman ti kasta. Naka-reserve ti tugawan niyaw. Sa ita, kalaat nga ikansilya. When nagbabawi mo ti kakadwak tatang, anyang arud ti maramidak ngay. Naimbag kumamay, no inbagayo anasapsapa, tapno nakabirok na iti kasukat yaw. Saan? Tanala daw launay magtin cancel yaw. Ti vandaiki ang ti agbusbusina iti paragan. Da kayo man ti rumwar tatang. Da kayo pa lang ti makisarita. Ay nawaw, apay asyak ti baon mo ngay. Si kalatan ati mapaan tapno ambaw ti bagbagam. Ay na, una yun day tao. Busina mat abusina, di mat makaururay. Kasanaw, kat di ka matpiman rumwar. Anyang arod nga iti ekspektaram. Wanan, rumwaran. Nagdiretso ak dito'y balayo. Tadi mo matsungsung-batan ti awag ko. Saan kami gayam ngagpabagyo ita? Anya? Ay nawaw, di mo ka dinaawatan? Saan kami amatuloy ita, kunak? Ne, apay matadiyo imbagbagaan na sapsapa. Sapay pito ato gawan ti impariserbyo. Anyang arod ti maramidak, kat isumat ti desisyon dagiti kakadwa. Perwisyo matikas tangar aramidan nyo. Naimbag kuma, no inbagayo ang nasapsapa. Tapno nagbirok kami ti kasukatyo. Dagiti kakasinsin ko tinagdesisyon, saan asya? Inton sumaruno, siguraduan nyo ang matuloy kayo. Sakbay nga agpa-reserve kayo. Tapno awan ti parikot. Malugi kami iti kastangar aramidan nyo. Nalakalaan kada kayo ti mangi cancel mate. Na, para day talang kasta ti bagam? Una, sayang ti daduma a pasaheros nga in-reject me. Tada kayo nga ron nagpa-reserve. Di kuntakan yung manan ida, parikot aya day ta? Ay, nawaw. Nalaka nga ron, kat agrubwat ko man ti biyahe. Ne, nagsubli ka matlakay. Ay, cancel ti pito ato gawan nga impareserve ti kumarin, bakit? Anya, kat numayat ti saritaan may di Sabado nga imayan na dito'y balay. 100% sure ko na. Sanda ka numat a matuloy? Kasano nga rudan day ta? Manulaangan nga iti pasahirom no kasta. O patlaan na. Una yan day ta amari Hilda. Agpa-reserve sana i-cancel. O kailangan kumaa. Ngayon sapsapa na kumamat angay baga. Tapno amu tayo. Saan mo't amabalin nga i-cancel mo ti biyahim ita? Tama nga no addapi man tinapatag alakad ti daduma pasahero. Kasano ngay bakit? Agbiyahe at pay nga rod. Malugi ta. Ano sa mun alakay? Barang adda ti aglugan di tadalan. Kung takag matlaang ni kasinsin Freda, ang mga nuawan pa'y tinagluganan dagi jay, isupay ti do ama inayon. Anyat na pasama ka nakaw, apaya nagsublay nila kay Mau. In-cancel ka numo ngamin ni Mari Hilda ti pito atugawan nga impareserve na nanang. Anya, Marurudak iti day taatang dilugi kayawn. Sayang nga rod nanang. Naimbag taadada kasinsin Freda kun ti asawa na. Iso ananayunan ti do ti pasahero nila kay kong. Talaga mahilig amang i-cancel day ja Hilda. Saanan ang makaulit pa'y day ta babae nanang.
Saan lang gayam adagiti order na iti online ti i-cancel na. Agraman tugawan nga in pa-reserve na. Talaga nga dati tao kasta. Kaslasaan da tao akasarsarita. Di da nga mo nga ikan ti importansya ti bandaw ken oras ti pada da tao. Kilaang bagi da ti pampanunutan da. Ayom di bali anak ko. Dublin to ti grasya ang maawat tiyaw iti asawam. Agpawit kan tumanan iti materialis. Tapno malpasan ti balay tabakay. Wala kay, medyo dakkel mo tinaurnong mo, kat makabulan lang ang nagbiyahe kan. Wan nga rod bakit? Uray no nalugi akiti naramid ti kumarim. Nakabawi ak matlata. Pagyamanan ta iti Diyos na kay. Anya, ituloy mo ka di pa itagbiyahe? Wan bakit? Ituloy ko Sayang mati maurnong kumakait. O sige, agposta manan iti Facebook lakay. Kita no dati agpa-reserve nga alanganin. Dawatam kiti iti down payment. Narigat no adamanan ti mangi cancel iti ipa-reserve na. Inton kwan, isuda pa iti naturay nga agsao. Wala kay, kas na talaga ti aramidok. Lesson learned lakay. Agbiyahe pa'y ka din nila kay mo, Mari Ikyang. Wan, apay. Agpa-reserve ako maiti may sa atugaw, Mari. Andaman ilakad ko, ija bagyo. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo. Naturod ka nga umay agpa-reserve. Ay, sure day to yan, Mare. San kun nga i-cancel ta napatagtilakan ko. Pasensya kan mare, ngam naka-reserve amin titugaw. Nakitak ti post mo itay, Mare. Ti kunam katadapay 5 abakante. Ay nawaw, saan gayam ana ihay ti post ko kenkwana. Maasyan ka kadikanyak, Mare. Awan ti daddo maapagluganak. Katras ti lakad ko inton bigat. No talaga akayat mo ti agpa-reserve, mounted ka iti reservation fee, mare. Reservation fee? Un, bayadam ti kagudwa iti pletem, tapno sigurado adi mo i-cancel. Di ka madanagan, taikisay tayo iti pletem ti down payment mo. Awan ka di ti panagtalik mo kanyak, Mare. Amumon ti sumbat iti saludsud mo, mare. Basta siya, no down payment, no reservation. Makapasuron mo't day dyan, Mare Ikya. Ay nawaw, anya launay di pagpungpung tutam anak kao. Napanak nagpa-reserve iti tugaw itay. Dawatan nakit din iti down payment. Kahit nangted ka. Saan Adaya kas Jaymut. Ay, nukaskan ka na isam amagi cancel. Talaga kasapulan ti down payment. Natruma da siguro piman iti inaramid mo iday. Agasam tayo pito atugawan nga yung cancel mo. Ay na, makapasar. Sa pa importante tilakad ko. Saan kan tumatatawa ka sa sarita anak ka? Anya saan atawa sasawan niyo matatang? Amom daytan, sana na masapol nga ipalawag kukin ka. No kayat mo ti aglugan, bayadam ti down payment adaw dawaten da. Saan kit adaytan naturay ka pa ay ngagsasaw dita? Ay, nawaw! Nubasol mo, agpakumbaba ka. Makisarita ka anasayaat. Saan ket aday tanaturay kapaylaang agsasao. Ikam kumamat iti importansya ti bannog ken oras ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyak. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay.
Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nangidulinam iti napuskol a jacket ko, Pipito Lakay. Adda iti cabinet mo, bakit? Ay nawaw, di ko di mo idulin taramatag ita. Ne, sa dino ti papanamaya, bakit? Katrabein. Adda ti campaign rally dagiti kandidato iti ayan Damari Elisa Lakay. Kahit, mapan ka manahin? Una, mapanak agdengeg, kan dumawat iti kwarta, no adda itad na. Anya? Tapno adda may gatang iti masapsapol, kan pangpariband ko matlaan ti daduma. Ay, agsardan ka man, bakit? Nakababain ti kastangar aramidam. Kanya tinakababain ijay, Na, dawatan mo't amin na politiko. italaang mananday to eh. Iso agun dawayan tayo kitdi. Apay ka pa oy. Good morning, Lakay! Agtugaw ka tagkapita. Ne, mayat tiisem mo Luisa, bakit? Siyempre, adamanan ng tud idirabi. Anya? 500 tintud dalakay. Isupay mo day jay Una yan. Day taagdawat ti amamait. Kano iso ti uso italakay. No man nagbabain ka, awan di ka makaraman. Kahit nasaya at nga rod ti kastagalad ti may sa abotante? Mangtadamot kami, no kasta dumawat kami. Ay pang-asim, bakit? Isardeng mo ti kasta nga aramid mo. Ang tugaw ka kiidin tagkapita. Inggatang ko iti tinapay ti inted dagiti kandidato idirabi eh. Diyak kayat data. Kukwamlatan. No siya, adda ti prinsipyo kiti biyag. Sa anak akasken ka amabaybayadan. Umayak man maki-standby tatang. Mayat apagpwestuan ti sangwanan ti terse na yo. Tasidag ti kalsada. Ay nawaw. Apay kuma no asidag iti kalsada. Sigurado nga ado ti lumabas nga kampanya inton madamdama tatang. Kahit Siyempre, panagdadawat manan ay unay ka na nakaw. Sana na saya ati kasta. Ay natatang. Saan nga uson ti agin sisingpet ita panawan? Hindi. Masapul anatara tayo, tapno makaraman tayo mata. Kinapudno na. Dakkel matan ka tinaurnong ko. Nanayunan manan idirabi iti 500. No kasta. Si kangaraw di tataulan ti asaw idirabe. Ay, nalabit kasta tatang. Narabihanak ka tanagawid. Ngam, worth it mat. Adamot nay-nayon iti urnong ko. Unay kan Luisa anak ka. Para amin na lumablabas. Ay, nawaw. Mamin, ano ka di nga ibagak kada kayo? Amasapul anatara tayo itaapanawan, tatang. Ay siya kung di mababay ni ti kastagar aramidam. Awatan nyo to'y vest, kalugong kan payaw ngayon tada. Na, di mo matgayam usaran. Ngam dawat ka matadawat. Saan nga ron agamit ti kayat ko? Ano kumangay da kita? Kwarta ti ka sa pulak, tatang. Ay, jakambaw. Na, awre ka. Ni tata ko las ti sumungad Di mo ibaga, nga graban ti ama ni Remy akalugaran tayo nga ngay nga opisyal, kadawatan may. Panawan kayo pa'y tatang. Kasaritak ni tata kulas. Takno amok no kaano nga agawid day taareme. Arak mo, Pipito Lakay. Ay nawaw? Nangalami ti arak, bakit? Sa dino kumapay ngay. Intadagiti kandidato Intedda? O ano dinawat mo? Awanan ti ado nga sao. Awatam kit day. Tapno adda agas ti bannog mo nga nagtrabaho. Ay, diyak kasapulan day ta, bakit? Diyak kasapulan day ta nga arak. Sana mabayadan iti arak ti butos ko. Na, aginarte ka pa'y laang mat dita. Di mo kaya ti libre? Kas na ko nakitayan. Sana mabaybayadan iti uray anyaman ti butos ko. Aha, no di mo kayat. Mga among ka Syaklangan ti uminom. Nagadula ka nga artim dita. Anya ti masapul mo, Pipito anak ka. Amangan, nulim mablabas ni Luisa dito, itatang. Awan mo ta nakita. Sa dino tinapanandaya. Diyak man ang mutatang. Diyak nasiputan arim mormat gayam.
Saan mo't nagpakada kanyak? Ay nawaw, abangan no nag-house to house manain. Amangan ko nakno ag house to house manen tatang. Ay wine, malagip ko man. Nag-awid sa amatin ni Remy di tabalayda. Nako na ni Luis sa kanyak iday, a plano na ti mapanidya balayda Remy. No kasta. Nalabit nga iti ayan da Remy, tinagturungan na, tatang. Agkape-kapay, Luisa. Ay, agyaman naklaunay Ay, kumusta nga iti kampanyayo iti sabali a lugar? Nasaya at latamad. Kaya't kadya sa wunday ta. Adda namnama ang mga baka? Depende Makita inton malpas ti panagbubutos. Sapay la kumaa, tamapagasatan mo da tao. Ay, sigurado day ta. No saan ka nga imot? Talaga mga baka. Kas kadagiti daduma kandidato nga am mo. Ay, amakan kunak no. Adda pang merienda dita. Ay may kakaditap no dumawat iti kwarta kanya. Ay, pang merienda laang mat. No adda. Ay napasensyakan, ngam sa anak akas kadagiti daduma a kandidato nga ado ti kwarta na. Ay nawa. Nakaimimot ka mat. Pang merienda laang di ka pa'y mangtad. Kasano lang no makatugaw ka. Maawatan na kuma, Luisa. Ay, no kastalaang awan latamok. Talaga adi ka mga bak. Uray pupuutan. Uray pupuutan day jay areme lakay. Ay nawaw, di ka maawatan bakit? Apay aya, Nakaimimot launay. apay, di nakainig ka ni ti kwarta, ididimawat ka? Iso akas tamad di bagbagam? Nakaimimot nga rod. Pag merienda lang mat adaw-dawat at ngam di na pa'y may tudmat. Saan mat nga amin na kandidato ket baknang bakit? At dalat ta dagiti simple a kandidato. No siya, jak to ibutos day jay areme. Jak to pulos inayon tinagan na itilistaan ko. May sakamat bakit? Awan ti prinsipyong, ipabayad mo ti butos mo. Ay, wala No asino ti mangyawat, iso ti may lista. Nimbagngal daw yun, tataandoy. Ay, kastabat kan ka Remy. Ibatik ko matoy daduma a polyetos dito'y tersena yun, tata. Ayun ibatim laeng dita. Tamangala dagiti umay gumatang dito'y tersenak no kayat da. Agyaman naklaunay, tata. No adda ti tarpulin mau, mangipaskil kamutan di tasangwanan. Ay na, agyaman naklaunay, tata. Awan ka de, di pinordiya mamangiwaras iti pulyetos mau. Ada, ngaman manulaang. Tamanulaang mati budget ko. Saan akas iti daduma dita akabailan da ti mang purdiya iti ado. Kun mangtad iti pang merienda dagiti tattao. Tinapatag, kahit mayat ti serbisyom no mga ka. Laglagi pa, asan nga amin nga agbutbutos, kahit mabayadan. Sa bagay at tata. Agyaman nakmanan. Mawantay nyaman na. Good luck, iti panagkampanya. Na, adamat tarpulin ken pulyetos day jay areme dito'y tersena yo tatang. Wan, inyag na pi manidikal man. Ay nawaw, apay a pinalubusan nyo pa'y laang amang ipaskil dito'y. Awan matidakas na katanak ka. Nakaimimot day jay kandidato tatang. Na, Idi napanak idyo balayda, awan pulos inted na, uray sa nga gasot no isaw. Saan lang nga day ta? Nagtamnay pa'y tiin pasangon na kanyak kakapay. unay ka na nakaw. Di ka lagbay na rupat kwarta. Apay, suportaran nyo pa'y laang day jay areme. Wan, gaputamok akabailan na ti agserbay anakaw. Ay natatang, nagrigat to pa'y amadawatan. Day taag sirbin tulakit din. Maawatan tayo kuma. Asaan nga amin na kandidato. Kadakil ti budget da para iti panagkampanya. Nupay kasta, ibutos tayo laktay da. Nang runa no amu tayo akabailan damay ti agserbay. Nakita ka naggapo ni Remy di taayan niyo na nahuana. Nagkumusta laeng. Apay kaday. Ibutos yo ka de, day dya kalugaran tayo, nana.
Ay kutwon na, takas makita kat kabailan na mo tiyang serba. Ay na, di yu ammo ti husto a kinatao day di aremi, nana. Ay nawaw, anyat kayat mo asawaan, Luisa. Kano nakaimimot? Kasanumat anaibagam anaimot ni Rime. Ay, basta, imot day jay, nana. Iso ano siya, tida kayo, di yu ibut-butos day di a tao. Amangan mo, numaysa ka kadagiti butantay. Mahilig a dumawat iti kwarta kadagiti kandidata. Iso akasta ti bagbagam. Anyati ko nam itayan na nawana. Sikat is istoryaan ni Luisa. Nakaimimot ka kanaw. Anya? Ay, jak maawatan no apay akas jaymutan ti bagbagana. Nasakit siguro tinakam na nana. Jak ngamin pinagustuhan idin amin sankat. Pinagustuhan? Wen, imay di mawat iti kwarta iti na minsan. Pang merienda na ko nana. Ngamjak piman ng tad. Takurang met nga rod ti budget ko. Kunak to maut. Hostaw ti atap ka. May samo day ta Luisa. Rupat kwarta mo. Wen nga rod nana. Agam di mulat ta ikaskasaw. No anya ti marmaritis na. Saan nga umanay day ta apakadismayaap. Panunutaw nga dalata dagiti butantay nga adda prinsipyo na. Dagiti butantay asaan amang ilakaw iti butos na. Ay bagbagaan man ta asawang pipita. Ay nawaw, apay ni bagat ka, nanawana. Nalaeng amang dadaol iti kandidato. Saan laeng anapagustuhan ti kaya na mang dadaulan. Anya, Kinasaritak idi na minsan. Kena ko na nga imot kano ni Rimay. Iso na saysaya at no jak ibutaws. ay nawaw, uray da kayo? Kasta timbaga na? Kastamot lang ti mapan na is-istoryaan ni paradaan. Ay talaga rupat kwarta day tang asawam. Ay, jak ilibak day ta. Tapod numot nana. Tunggal eleksyon, kat may samot amang ilaklako iti butos na. Sana nasaya at ikastagal ti may sabutan tay. Pudno launay nana. Mala, di kay madaragan. Kasaritak tumanan ti asawak. Nasaya at magtaimbay ka dito'y balay, Luisa anak ka. Apay ka di tatang. Nadamag mo ka da iti chismis may papankan ka. Ay nawaw. Anya chismis day ta tatang? Rupat kwarta ka kanaw, abutantay. Asino mo tinakadamagan yung iti day ta? Nangagkaw, ti saritaan na kiti pada ka pasaheraw, iti na pasentro Anya? Makitam da ita. Si kamot lang, tinakababae ni ti kastaga ramid mao. Sigurado aday jay areme tinangi marites. Gunggo taugalim di parikaw. Dawat ka dawat. No di ka may kan, matitirik nam. Dadaulim pa yan di kandidato. Ay na, baliwang mantikas na nga ugalim anak ko. Laglagi pa, nga dadagiti kandidato, nga awan ti maited da kwarta. Nga mayat mo ti serbisyaw akabailandangay pa ay. Tasyak pay lang tiguraan dagita tattao. Nagbalinak lang mat a practical, takasapulan tayo nga ron ti kwarta. Saan ka may chismis no nagululimag ka? Si kamat lang ti makagapo. No apay anaamuan dagiti kalugaran tayo, ti maipapan iti aramid mo apa nagdawat ka dagiti kandidato. Dua nga aldaw laang kat eleksyonan. Makita day di areme. Awan ti maala na abutos kanyak. Uray pupuutan na. Bakit? May salaang ti butos mo. No ado ti mangibutos kan ko ana, sigurado ang mga baklat na. Itikas di akin na imot na? Para makita Di ka agsawa kasta. Tanumangabak ni Remy. Awan nakababain ka bakit? Kasano nga agpatulong ka kan ko ana? No iso ti mapagasatan nga agtugaw. Nalpasen ti eleksyon. Nangabak mo't piman ni Remy akalugaran tayo. Anya nga iti makunang bakit? Ay nawang, anya ko maita kanyak no nangabak. Di ka agpatangken ako na. Tsambalaang day ta. Saan atyamba day jay bakit? Talaga nga iso ti kayat dagiti tattao. Kung nagtumot kan ka, saan nga amin abotante,
ket mangilako iti butos na. Nangabak, ano nangabak? Awan bibiyang ko. Ammom bakit? Agpakumbabakan. Naibabain ka lang arudan iti panagdawdawat mo iti kwarta iti tiyempo ti panagkakampanya. Ingatong pailaang mati pride mo akasta? Awanan ti maramida, tanalpas matan ti amin. May sublit pa'y nga ron, tinapalabas. Wen, di mo may subli tinapalabas. Ngam agbalin ko mga adal tinapasamak ken ka. Tainton sumaruno, di ka agbalin arupat kwarta. Saan aga po taawan tinaawat mo iti may sa kandidato, ket dadailemon. No iso ti mapagasatan nga agtugaw, awan agbain kanto adumawat iti tulong kadakwada. Ay, nawaw! Pudno akasapulan tayo ti kwarta, ngam di tay kumaagbalin arupat kwarta. Kas may sa abutante, adalata kumamat makuna a prinsipyo tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangdadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo bakit? Tigayem ko, agordarak iti prutas ken kuana. Ananon ti prutas? Aramatik iti negosyo. Padasak mamati aglako iti fruit shake ken ice candy. Ayaw na. Aglaw ka man iti ice. Sigurado nga adot ti gumatang. Nang runag at napulot ti panahon ita. Okay lang nga rod ken ka kasayak ti urnong ta. Ay nawa. Apitin na saan? Tinapatag kat nasaya ti pong sarap bagay. Agyaman aklao na ilakay. Gumatang ka ti may sa freezer. Tapno at dati aramatag. Wen, ang mga nuinton sumaruno alawas, rugya kon ti aglakong. Komplet wag pa'y amin ti gamit ko. Wan bakit? Agkanbas ka nga umuna iti freezer. Kumusta nga bagay? Ada ka titi nakita mo freezer? Adala kay, iso lang ta nakaginginamot. Manumaya. 25,000. Ay nawa. Nakangingina mo tayo. Una, tadakkel day jay. Malaon na ti manong ice candy. Isuwaro din ti katangan. Una, no manugot kalakit di lakay. No naita ti kayat mo, iso ti katangan ta. Kas na ko namitay. Ado ti malaon na, di iso. Sublenta nga rod inton bigat. Tapno marugyak matan ti aglako lakay. At akadimat lang yung ginmatang itinakong bakit. Manmano nga rod lakay. Tinapatag, adda. Adamat kit di ah. Ipadas mo ti agpost di Facebook, bakit? Itagnak, tapno makita dagiti kalugaran tayo. Wan, i-edit ko pa'y nga umuna lakay. Ayun gayam. Lumabas ka kadi iti ayan damari sa inton bigat. Wait, dalan ko mo ti paraangan da no kasta mapanak iti bangkag tayo. Idagas mo tuman ti order da nga ice candy. Ayaw na. Tapno saan na masapol ang mapangga ijay. Sapay nakapudpudot, kinawan ti mga awer iti anak ta. Un nga rod. Anong sampay lang asika ti para deliver lakay. Wait, kasta talaga, bakit? Masapol nga tinulong ta. Nakita ti karatula, iti paraangan nyo, Peter anak ko. Aglaklako ba't gaya min ni misis mo, iti askin din. Kung tatang, ipalas na kanumay. Mayat data, isupay no adda ti maurnong aganan siya na. Mayat data ni gusto ito, tanapudot ti panawan. Kung nga ron tatang, parang atunto ti gumatang ken ko ana. Manula ang tinapaglakwan na di kalman. Wen takarong rugi nakit nga ro.
San pa nga mo dagiti kalugaran tayo nga at dati kas di ala ko na. Iso binagak nga positive Facebook, tatang. Ay ben, may admit lang nung ipus na iti Facebook. Tapno ato, ti makakita. Naimbaglaangan ta nagahawid kan lakay. Apay ko mabangay. Sika kumapay ti mga wir iti anak ta. At takat iti lakad mo. Mapan ko i-deliver ti order ti Carno ba? Ay skin din sama data. Wen, iso ti mabili ita. Nala, mapan mo i-deliver, tapno malpasan. Agyaman naklaunay lakay. Makan kalatan mabisin ka. Adatiin lutok amasida. Ni baby ada iti silid ta. Nakaturog manan. Lumabas akpay, Auntie Rita. Ay nawaw, si Kamat Gaya Madelina. Sa dino ti papanam. Mapan ko i-deliver ti order da nga ice candy, Auntie. Ah, no kasta aglaklako Kamat Gaya man iti ice candy. Wen, Auntie, di yo ka din nakita ti in-post ko iti Facebook? Ay saan nakog? Nabayagan asa anak nagpispis-bawk. Dad, kita man talakom. Ada ti flavor avocado, mangga, milk, ken chocolate, Auntie. Dahito ti sample ko, no kayat yu ang makita. Ay nawaw, kasla na imas tila ako ma. Ay, wen naimas tado ti gatas na, Auntie. Magorderak mamata no maramanak. Anya flavor ti kayat mo, Auntie? Sagdudua per flavor. Ay, sag mamano gaminan ti Maysa? 15 pesos lang ti kastoy a size, Auntie. Sige. Agorderak iti 8. Kaanaw nga i-deliver mo? Ay, inton madamdamamat lang, Auntie. At dapay mat extra na bati jabalay. Malaban nga, Rod. Payat nga paiso ti mangan iti ice candy ita. Nabara ti panawan. Ay, Maririta, anya dyan nakita nga intulod ti asawa ti kaanakak iti ayan yaw. Ice candy, mare. Ay, nawaw. No kasta, aglaklako mo ten iti ice candy day jay nga Adelina. Wen, ti kunana kanya ket adda kanu in-post na iti Facebook na. Gamjak ba nakita, ta sa anak mo ta kanayon nga Facebook. Nana, mabit man laeng ta i-search ko tinagan na iti Facebook. Saan ko nga min a friend iti Facebook day jay a babae. Naimas tila ko na nga ice candy, mare. Ado ti gatas na. Ay, nawaw. Mangas asar ka kaday, Maririta. Ne, saan, mare? Idanya ko maagapo nga saran ka. Abo, mate. Adala ko may nga ice candy. Ay, kwa, mare. Iti day ta nga Adelina pa'y laeng matig matangam. Naraman ako, anti ice candy ala ko, mare. Kaya't kumataraman na, antila ko ni Adelina, iso agim matangak. Kahit sino nga raw tinaim-imas ti ice candy ala ko na. No para kanya, agpada mo ta na imas. Ay, saan kami nga agka-level iti day nga Adelina? Iso ang masiguradaw, naim-imas ti ice candy ala ko, ngam iti ice candy ala ko na. Amaw, Manong Samuel. Talaga, tsak magustuhan ti ugali ti manugang mo. Ay nawa, init kahit mo sa windi. Agasam gay, aglako ki di kanumot iti ice candy. Anya ko ba tidakas na iti dayta? No kayat mo't ni Adelina, ti agla ko. Abo naman nga aglaklako kami iti ice candy. Apay ngay, akompetisyonan na kami pailaan. Sabali ba't ang flavor ta iskindi, tila ko lang. Una, ngamga po iti kastangay naramid na. Nabawasan ti customer kaw. Egit, kasta talaga at hindi gusto. Ha? Talaga kit di nga awan ti respeto na itaan na ikamkamang. Di ka agsaw ti kasta. Kaskin ka. Kasapulan mo da Adelina ti kwarta. Iso ang nagdesisyon nga agla ko ba? Naglawag, Manaw! Naglawag nga awan ti respeto na. Oops. Iso lang nga rudong tinaykamkamang. Kasta pailaang mati aramidon na. Pa!
Umayak man, mag-standby, Marinelle. Ay kau may kalaeng Saan mo't amay parik? Ay, nawaw. Madititono ti boses mo, amare. Una, tabasit laeng mo't tinapaglakwa kita. Ado ti tao iti ayanda Adelina itay. Customer na mo ngaminan, dagiti customer ka. Kasta talaga ti negosyo, mare. Amo, Mare, agburag at talaga ti darakun kwada. Bay ama, tag negosyo mat mare. Saan kumasikat ti agbalin alapad, tapno magunod naman, dagiti arapaap na. Kasanaw, agpadamot nga iskindi tila ko may. Isuman lang ti amok ana ikamkama nga kasta. Awan ng respitaw. Agpada kayo laang akayat na ti umasenso, mare. Sa maysa, awan ko matipagsakitan tinakam mo. Panunutam nga asawa ti kaanakam ni Adelina. Aglaklako ka magaya man, iti ice candy, Adelina. Ay, wen auntie, isupay mat Apaya naglako ka pailaang iti ice candy, kat amumat nga adamot lakaw. Ne, adayo matitersena yo, auntie. Ay saan? Siyak laang ti aglako iti ice candy dito yung lugar tayo. No maibus talakom, di ka nagararamit. Aglako ka laangan iti fruit shake no isaw. Ngam, ice candy ti bestseller ko, auntie. Na, talaga ka dingawan ti respetom kada kami ana ikamangam. Na ikamkamang ka lang, ngam kastapay ti ugalim. Aramidak daytoy. Tadamat arapaap ko para iti pamilyak, auntie. Ti ibagam kit day, agtutulad ka. Bastos ana ikamkamang. Sana gaputan naglakwak iti ice candy, kat awanan respeto kada kayo, auntie. Ay di ka nagpalawag. Sa bagay, madlaw mo nga main. Panagrup-rup ang pailaan kat amu ko nga awan ti respitaw. Anya, para laang iti ice candy? Baga andak iti kasta, auntie. Anya timbay baga ni Antinelli, iti may diti balay bakay. Jak amo ka ni antim lakay. Umay nakit diap apaan gapulaang iti dayta nga ice candy. Anya? Naglakwak lang iti ice candy. Gaputa kayat kumati ag negosyo. Bagaan nakit din nga awanan iti respeto. Oo na yun, ante. Nagado tinagsasakit a balikas na kanyak idimay. Kasaritak tuman, ante. Ay, saanan lakay? Bayam ama ka ameris. Bakit matan? Siyak tumanan ti umay na darupan numapan ka iti ayanda. Ay, sana mabaling agul uli magtayulaan, bakit? Iso mapangkuman kasarita. Abay matakas dyan, Tinelli. Apay, nagpulong ti asawam nga awanan baeng. Ante, saan aga putagpada kayong aglaklako ita iskinde? Kat awanan ti respeto na kada kayo. Ay, nalawag may nga agtutulad ti asawam. Na ikamkamang laang kastakit din ti ugalyan na dito'y lugar tayaw. Nasaya at ataot asawa, ante. Na, anyala unay ti impakpakanday ta babae ken kaaya kaanakan. Uray makitkita ti ebidensya, isulat ta ti kanunungam. Kaputada kas ti rumrumori tingiwat yun, te. Na, Para lang ita iskinde. Mapanyop apaan ka asawa. Saan ka di ada kayo ti awanan respeto iti kas tangar aramidan nyo, ante? Hindi pa'y napalabas a bulan a makadlawa ka, Marinelli. Adda ka di diyo nagkinawatan kini Peter a kaanakam? kasanaw, kanunungan na ti dakas nga aramid ti asawa na. Makapa-stress. Ice candy manan ti makagapaw. Aywan maray, ang sanak nga agpaabak iti dayta na ikamkamang. Anya ti arabida, mare. Ibabak ti presyo ti ice candy alakaw. Amangan mat numalugi ka. Ay mo siguro maray. Kita lang, no anya ti reaksyon dayta Adelina no mamuan na. Ang nalaklakatilakog nga ice candy, ngam itilako na. Ay unay kan, mare. Saan mo tabasapol nga ramidam ti kasta? Imbis nga ag-focus ka kadagiti kakompetensyam. Ag-focus ka kit di iti lakom kan kadagiti customer mo. Isandang kung samat ti panaglakok iti ice candy lakay.
Ay nawa, sayang matabakat. Mano abulan na nagurguraan nak ni Antim. Saan mo na ba sulday tabakat? Kita ma, kit uray ni Tess Akaruba. Aglakla ko matin ites kindi. Nakitak day jay. Ngam saan mo tadarupan ni Antim? Siyempre, palaban mo day ta ates bakay. Agpinungod na lakit di kinandi. Numapanpay lang ni auntie di tabalayda. Nung kasta nga rod, talaga asyaklaang ti pagpupudutan ni Antim. Ay na, di mo ni kaso na nyaman ti bagbagan ni auntie bakay. Ituloy mo kiti ti panaglakom ites kindi. Gan fruit shake. Sayang tinarugyam. 10 pesos lang. Ti ice cream din nili, ading ko. Wena, siya kaun tinag-adjust iti manugang mo ngagtutulad. Saan kumakas na ti bagam? Pudnumay, naikamkamang laang day tang Adelina dito lugar tayo. Ngam isupay laang matikasta. Di na amo ti makibagay. Nuapay ang pagpupudutam ni Adelina. Tapno mo, uray ni Tess Akarubat. Aglakla ko ba't itas kindi? Ay, naimbag kan ni Tess. Ta saan tayo akabagyan? Ni Adelina ngay. Part of the family. Ngumay na. Kompetensyaon na pailaang may. Nayapaw, talagang agparikuta kaon maririta. Lugi ag itilakop nga iskenday. Ay nawaw, manuti na logikan ka. Ay, medyo dakkel mo't maray. Apay ngamin nga imbabam ti presyo, mare. Basol nga min day tang Adelina. No saan kuma naglako iti ice kinde o di mayat kuma. Sana kuma amalugay. Sarda nga mo ni Adelina, mare. Ag-focus ka kidi ngamin iti negosyo. Saan ati negosyo ti sabali ataw ti pakibibiyangam. Ay, nasakit nga ro tinakam ko, maray. Day talaang mait, ana ikamkamang ti numero 1 amang kompetensya kanyak dito lugar tayo. Day ta a mindset mo ti makagapuno apay analogi ka, maray. Awan lat pabasulam no di ti manugang mo. Agmubuon kan, maray. No siyak ti sika, dumawat kakit di iti tips ka ni Adelina. Nang runa ti timplana, ta talaga anaimas ti ice candy alako na. Adelina, gumatangak man iti ice candy alakom. Auntie Nelly? Kaya't ko aramanan ti timplam. Amangan numayat ngamin ti timplam, iso nga adaw ti customer mo. Anya ang flavor ti kayat mo, auntie? Tay avocado no addapay. Mabit lang, auntie. Tayalaan ka. Ay, pasensyakan ka di kadagiti na isawsawang ko ken kaide. Nakaw. Sana may parbeng tikas dyan nga insawsawang kaw. Napakawan kayon, auntie. Ay, agyaman ak unay. Nakaw. Inton sumaro, no? Ag-focus kayo iti negosyo yo, auntie. Saan ka takadagiti pada yung aglakla ko? Sayang laang ti oras. No ti ayan ti atensyon tayo. Kat iti mang padpadakes kadagiti kakumpetensya tayo. Ay, nawaw! Di mo apaan dagiti kabagyam no kayat damat ti agnegosyo. Imbes a makiapa ka, ipamaisamkit di ti atensyon mo iti negosyo. Tapno agtultuloy ti panagprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.